Yani Cagar'a bekliyor ki daha soğuk peş kubine de Mustafa Rabi'ne veriyor Cagar'a. Fakat kadar farklı karşıda. Top rakibi yok. Asli değil, Aslovey Timur Malik, Iagus Fant, Muriel Hop, barabar işte gibi. Devar işkiye, aka, hukuk gitti. Devar Cagar, bu bırak, kuştu mu? Mustafa Cabgi! Doktor Alavan, Fransat savunmuyor rakibi yok. Ey Cabgi! Netice. Novya Timur Malik, barabar. Sayın Doktor Rasulov, Şari Vasi. Asli dikkat bugün. Ben savuşat Mustafa'la. Ne vardı? Cihangir ya burada savar dokar kişi. Mameran kusur şey. Önce tamamı mardimi çocuk dire ihtiram mekina. Ne parayı yamış istem. Haşle sok sarmurabi kuşti günüyle budum. Bu buramaydan sok joiza tamamı hıdır. Burayca. İcat yok. Hep Cihangir. Yok, şöyle Cihangir. Ey maşina darla hoş mu? Çoğun. Öyle gol kasa sonra ne bekleyin? Mardaki bro. Bu marda koşu bu bro. Bu bro bilmem bu bro. Abi gelmiyor ya. Kaç ev bu ya sen? Ya tabii bu. Hani ne kuş ne vardı? Şöyle yaşıyor kuş gibi. Kabak bu kuşka. Kabak şey. Hani davayı kolay odan kuşun dinleyin markaki ya. Tokaş bu rakip nasıl olarak bir garda işe çıkıyor. Ne bakar? Kolay kuşun evde başına bir şarkını da karabuğu. Hani cevap bana yani kuşun gözünü. O ziya doğudan aydınlık beklerine öyle amorşini bekliyor. Ne bakar amorşini bana bir şey böyle bir şey. Hani buraya sözleri gerçekten onu. Atayla falan kutuyor. Ya atayla mı buraya var atayla. Bugün var falan. Bırak tatarı. Ona. Uki. Bakalım. Ona değil mi? Yanın üstüne. Barış gel barış. Bastı abi bastı. Evet, bu buraya böyle moşin. Kase pavoni tamam. Cihangir buraya şojo izlere memunem. Gel. Bir tavak girişteki. Soyda üstün gibiyle yoldan tavak girişteki. Tabii diyor, Cihangir diyor ya. Çok adın askar. Ne vardım? Bu sefer pahalı çalon. Kasemi buraya şojo izlere memunem. Veya kasme gira. Allah'ım odamda olimpiyada medal mümkün diyorlar. Ne yapın çerezbezi? Mardaki prome şinayken. Hani mardaki prome royamıştı. Belki oyanda vardı şeyin buna kavgasından ne barıyanlık çıkıyorsun. Buna düştüm gideceğim. Bir marda düştü balığa hani kadar müren şanslar. Hani kadar müren şanslar. Kamara buraya düştüm gidiyordu. Hani ne de şanslar. Hey! Hemali! Davut! Hey Mustafa Bıkap!
ماشین بگیری برادر ببرو ماشین ماندگیم بروی ما یک کار میکنم برادر شما گفت گوش کنید دیگه دهید حالی ما آجه همین ای خلق نمیپرسیم فقط این گوش شما همین گوشین برای همین مردم آمد نده پهلوان برادر گوش بگیم ای درزده ای دوره پولای اوزان که گرفتیم دیگه توقع مونده نمیشه توقع مونده که ما آردیم اصلیحات کردیم ما ماشین آلی حرک کردیم آلی حرک میکنیم ماشین آلی حرک کردیم قسمتی جارب کن محمود همه قاگوشتین زور ما باشد دو تا سه تا کادر ساز اومده من بعد دیگه 15 مینوت تقدیر ماشین ما این شغل حل میکنم ولی بردیم یه گوش که قایده شما میکنیم ولی من حال میکنم لیلا شاید استودنت که خیلی کاشین که گمشیده باید بگیره دیگه کار نداری برای جمعونش گمشیده نه یا خیلی این آلی آدم یاوه گوش که ماشینه که برای کنید مردم تیار شد برای شاه جایزه را طبقی تاجیکی بکنیم طبقی مردکی بکنیم مردک بکنیم اینجا نمیشه مرد بخشی بکنیم مردم ما افلیسان نه اکر فایزدین دوباره بیو دیگر گذید جبه توفین آقا جبه اکر فایزدین بالا گیرف ممکن دیگه چه سجه مولالی مردم خورشید ماجدوف عرض تستر ببروید مردمه که در همینجا چند هزار نفر جمع آمدن خبر دواره دارن که میان خورشید ماجدوف و سید جمال علی مردانوف یگان ناحقی نمیشود انا هر ناحقی است من بیاردون ناحقی نمیشود امیر شوی فایزدین در همینجا با حیث دوار است اگر طرفدار باشد یک کفکفی صمیمی کنید بشود اگر فایزدین کنید دوار بشود دیگه شدم دیگه ندرونه اکا دیگه ندرون اکا تلفا میشه دیگه ندرون اکا ببرون اکا این تیپوز 10 نفر نبرون ببرون نبرون یک نبرون دیگه اصلا برون سرگان میسایف پاهلو علی جان خوشگل گوشته دیگه سرگان میسایف نور برداری دوباره علی جان سفر علی پهلوان قد بلند فینالیست دوره فینالی وزن 65 کیلو چمپیونات دیروزه گشتنی ملی تاجیکی گشتگیری جام نوروز دوشنبه علی جان قد بلند دارد برادر علی عزیز درخواست اومده است اکر فایزدین دواری اکر فایزدین قبول میکنن نمیکنن مردم فایزدین امیرشوی باعث دوار میانی خورشید ماجدوف و سید جمال علی مردم روی راست میگن بشود میشود نشود بده برادرم بشود نصیرمونه برادر عزیز اکثرا بگن نصیرمونه نصیر جون هم مردم بگن نصیرمونه من دیدی نصیر جون یادم اکا فایزدین برم نگاه نصیر خودت میشه اسمی دیارم
سرجمان علی مردان فقط پرسید شات یایزه هفته ماشین اول میان سرجمان علی مردانов و خورشید مجیدov برادرو اکادمش که اگر کم بیش اگر دستکشی میکنن اینا میبروریم من پهلوان میدونم حالا اشتی برادر عزیز حالا پهلوان خالد زاده سپیدین رقیب را با تخت پشت رفتم خالد زاده حالا برادر عزیز اکنون سرمربی دسته اکرچین جمهوری تاجیکستان جگه برادر رو با تخت پشت رفتیدیم با تخت پشت رفتیم نه برادر هر کس جگه نمیشه ده شما دی برادر جگه